Sanibonani igama lami nguNoxolo kaMathula. Kufanele Ntuli Sithuka Mthembu. This is Lala Tuku. Lamumele Sokayen. Kufanele kaZulu. And tonight we are here at the launch of Amalanga Awafani. It's a story based on basic life, man. What happens when people have money and what happens when you don't have money. So you get to see the different sides of those people. So that's what we're here to do. That's what we're representing. And Joba Nami, idlala character ubhinga kanje. For me it's been fun because angihlangene namabhinga angazi ngakhulula emakhaya. But man, it's been amazing more than anything. A new 6:30 offering for SABC1. It's unapologetically you, and we're shooting it right here in KZN. You're going to see some new talent. Finally, we're getting that 6:30 slot so that you can enjoy Maskandi, you can enjoy Isintu. What I'm saying is active space. I hope you're ready. I can guarantee you that Purchase your track today. Amalanga Awafani Maskandi Wall of Fame, a telenovela ezodlala ku SABC1 from May 28 April 2025 kuyo lenyanga. Sibonge lapha kubona bonke abathole ithuba ukuthi babe ingxenye yale telenovela. Story kube kumbukiso lo okhona. Ukhona nabo ko Big Zulu no baba uwashele mhlophe. Umthandeni SK uLwandle Nkulu ubaba lapha niphuze ekhemisi ushwile ngazi umteka uzobe khona uthokozani la ngosomnandi nabanye bazobe actor lapha ngiyacanga ukuthi izingane zoma ngixoxe mangenze iphutha right. Yazi kumaskanda kulula bafana uthi sikhula akukholula kunzima. Yazi abantu khona abantu abakwazi ukubongela ukuthi nibabongele nibajabulele kwi success yabo. Akulula ngoba uthi umuntu uyambongela hawo kusasa umuntu uyabuya uyajika uyikhomba ko. So already sebebonile ukuthi akube yithuba leli lokuchoma bekhuluma izinto abantu. Ungena nje kuma comment ka SK hayi ungezwe khona ukuthi ake yakhulunywa kuhlala. Kodwa phela kunanda bakhe yilokho abakwenzayo. Yazi bafethu kwesinye isikhathi kumele nje umuntu uma isikhathi simvumo nisho nje ukuthi bani siyakubongela isikhathi siyakuvuma. Ngaphandle kokucabangela abanye abantu ukuthi bani ukuphi kanjani. Anazi amadila kwa SABC nama production company la aproducer lo msebenzi okumele usebenze lapha kwa SABC kuzobuka. Anazi nama contract negotiatiwe anazi lutho. Bongelani nje iqhawe ukuthi niyalibongela ukuthi khona okwenzakalayo khona okuvelayo okuhle njengeqhawelini ukuthi hayi siyabonga qhawe uqhubeke njalo ephambili. Akwenziwa lokho. Cha sifuna ukuyohlokoloza ubani simchomele simbuza ukuthi uphi yena. Uma mina sengibuza ukuthi pho anivume ngani ukuthi ubani uyinkinga eqhaweni leni. Cause nani neqhaweleni niyafana. Ipost enjani le? Ngale post kanje isho i-question mark yokuthi ni-interprete ngendlela yini ningeneke lapha nikhulume khona ikukhulumayo. Nane eqhaweleni esikheni niyafana nabalandeli ba. Nento eyodwa. Anikwazi ukucelebrate nje i-success yenu kube mnandi. Hleli manje ngicabanga abanye abantu. Abanye bese celebrate yabe success kumele ningene lapho. Nizokhuluma nicoach ukuthi akwenzekaleni. Kodwa makuyinina hayi sokwezinto zeqiniso. Kunzima ukunibongela ngale phesheya. Kulukhuni. Umuntu kumele acabange nje ukuthi uma kwenzeka into enhle
kumele akhuluma athini ngoba hayi umlomo ninawo. Uyabona nje lapha into enhle nje lena okumele inconywe. Nabanye abantu futhi belithole ithuba. Baningi futhi abantu sebangena ezitorini go-TV nqwaba nabasakazi koKhosini FM bangenele ezitorini ezinqwaba. Osithanda nsuza nje kunini wasebenza oTshatha Ngobe kunini behlala ngizwe sebejike kangaka ko-SABC kusesewungizwa ngampela hayi ngoba sathatha iside yabo iy'nqalabutho lezi iy'nkakha ngampela zakumaskandi impela-ke lezi baba wahleli mhlophe nobaba uphuze ekhemisi yabo shwi kunini ubaba Thokozani ihanjiwe indima no Big Zulu kade-ke bayihamba-ke le ndlela. Abantu-ke vele kumele-ke benikezwe nje i-respect ebadeservayo. Sibabongele engathi ngihamba kahle-ke le show abantu be-enjoye ithembisa ukuba mnandi, ithembisa ukuba yinhle. Yizo izinto esiyifunayo creativity evela kubantu laphana beyilethela ku-SABC. Since u-SABC utholakala-ke ngama-packages aphansi laphana ku-DStv or ku-SABC box le yakhona. Abantu bazokhona ukuthi beyibuke njalo ngo-6:30 beyi-repeat abantu beyi-enjoy. Khululekani bafethu akasiyi main character lo mhlawumbe enimbonayo efakiwe laphana engathi uzoba yi-lead character. No, akekho njalo. Ilokho nje kumele nikwazi kodwa mina ngifuna sikufocus kumele sibheke into ethize mayenzeka kumuntu kamaskandi bafethu. Singazami mhlawumbe ukuyidilutha sikhulume kabi sifuna nokuthi sichomele abanye abantu. Enjoy the moment. If kuyi-moment yakho kuyisikhathi sakho sokuthi into enhle iza kuwe kujabulele lokho ukuthokozele futhi ubonge makumele ubonge lapho obonga khona no-opportunity ukukhombisa ukukhula lokho emsebenzini wakho kukhombisa ukuthi khona lapho oya khona kwi-CV yakho iya-improve ngampela. Okuyiyona nto besikhala ngayo phela kumaskandi ingani izinto kulukhulu ukuthi zenzeke ingani singababoni abantu laphayana. We understand? Khuzani bake baya nje kulesi story angazi noma yini ithi hostel wake waya na ku-SABC 1 uZalo. So ukwathi naye kuba ne-brief stint kuwama-shows. So izinto esifuna ukuyibona lezo ukuthi hawu nawe ukhona mfethu uvelile lapha. Cha, siyakubongela into enhle ke egameni lamaskandi kodwa-ke akungathi mase into isivelela komunye sekungathi manje hayi Chris Brown impela hayi usetravele all over the world. No, i-opportunity ukuthi uzi-express mhlawumbe kukhona into ethize engavela except ukuthi uyacula mhlawumbe kunetalent onalo. Yiyo umuntu into kumele ayicabangele ukuthi ubani obesela akaqiniseka kakhulu. Kumele abe ayajabula amabhinca ukuthi hayi siyabona ukuthi khona abakwenzayo kodwa-ke ngoba umaskandi soba lento eyona yoqhawelana akulula ukuthi uye phambili, akulula ukuthi kubonakale lokho futhi angeke abanye bekuvume lokho ukuthi kunjalo. Bazokutshela nje into zeqiniso ngoba ubani akekho. Manje kuze kufike iphiki uma kukhulunywa leyo nto leyo angeke kuze kufike ndawo. Aka-enjoy ishow sithembe ukuthi iy'namba zizohamba kahle beyibuka abantu be-subscribe abangasubscribe kwa-DStv ukuze konke kuhambe kahle. Ilokho nje sikufunayo thina ukuthi kube noshintsho olupositive ey'mpilweni zabantu. Yeka ama-poster abhuqayo, yeka zonke izinto ezingasihle. Uqhubeke umsebenzi usha. Sibabongela kakhulu ithuba sesiyohlangana ngazo i-28 sesiwabuka si-enjoye impilo kamaskandi ukuthi kuhamba kanjani kwamaskandi. Nisale kahle.